Yapsatsu azudakzirubo. Kini is a lesson level like you. Lesson 1. Limki aso sipu kim. Ha lesson hode isana mikaki chin chumbushi ajakpu anikitpa jumuna nisalala kamram dibimbale anishibu mushusho. Trintan gagu trikyak kalang aru kalang china tuku ching atrit kinangde a nichi isana kamki rola kyabana alumiching tuda kalanglang thadela kya tishu ar kuching aralala she tuda kalanglang asikina temu she kupuk mungedala kya ki kilungsibu namrochu kite simulapu tishu atuki kilungsiru lakya tishu apina alulang simu tishu ahuradela kya juteki apina pupur kilungsiru boshi bebale rungchang yams tinin kingdi asiba de bunkikya tishu limching limkya arne hadisigi hotene merbo kilim aryo simbu tishu ahubad alimkya she chumbuna alumiching timbu dinjidela tishu mulung mumusidela ki alala ngubala kya tishu ngucho alala ngubale chumbu kite mulung siminim kya chumbu mulung siminim ki hode apina aryo tuta surujaba kya ju hodi ar khalang manikit achide apakya Tisho Trumbunata aryo tu surujigi hode arne api ayi de nyaki baki chingna tukloba. Zinishe arbo tuta ayika akuki hodina ar shamanga bakya. Tanki arne rungchang yam sishokia. Yinmi chingubu repeat de ajiga. Titishe Trumbuna aryo tuta mutriji shua. Amungju ashamanki deji. Arne aku de rungchang yam sishokia. Arne kukyang de limkya trumbu mebe de arne rumu ato sikiba de titishe trumbu ne ar kukyang ki akam shibu singana santankya ju hode tuda ahiku akukshikya jumo ne isarang dungching isal limki kuru kayakbu yungsho isanam mikya ki kuru lashigi maniki bu lumakya bu tisho trumbu mulunki lashimala abiki akude akyukipu kiti atungdo Jumonu kikam isana dumki aso dumusiba disho isyo rumo disho isa lumki alalashin trumpu kikide disho trumpu besha mulungyu mizura mulungching lumki hite la dishe atungbu lumki yande rumucho muchit mudu trikyak tuku aru mukupu atungbu isa lumki ching nu zashibu kutuku atungdoa disho nu mepesho rangdungju akyangkyanga de anikito nekyak lang angugi ba lakukpu rungang ngen